Hello bro, what's up bro? Bangcang ide rokok, katih bro. Kangwang bro, ngelah timpal bodoh. Sengidang beli rokok, bungut cara buaya. Apa bakal durang jadi kepuri ini? Musimannya masing cocok kan? Masan panas jauh hujan, masan hujan gak panas. Apa jadi keaturang ya? Masing cocok musimannya. Lada nak kulada, sunna ada, bawang ada. Jadi apa bakal aturan? Iraga paling gati nih hitungan nih. Sing bakal ngidang ayah mana? Wah, kene potongan jelemo neng ayah. Kalau dan mesanal sing tenas jering bungut mau. Sepukan sini lu yakin bungut pohon kalau dan bertombang merokok dapat merugikan kesehatan, hipertensi, ginjal dan gangguan jantung. Apa nih cangannya ngerokok cang sing tahan ngidi pipis kencai bang macam-macam dia tak kuat mirip jelmu uling songan mirip nak uling ijan nak sing kengengken jadi ngayah deh jangan nak ngayah deh kepuri jangan nak ubah siap gati nih ngayah deh ngayah ngudiang sih kene jenang cine kersing jam ragatan gaya empogan cai jangan nak seka santi nih seka santi duang cima santi duang Berata Yuda Suta Somanane Arjuna Wiwaha Ramayana mekejawa kapalang nang tegarin nang cekeran len ke kangwa pangtawang cang klintung munyin cine dini nang pedek deh bait len ke kangwang cang jangan nak nawang judul-judulannya duit kodong sing nawang mesanti cai nawang judul-judulannya duit man yang cai ke toko buku yang sing nawang judulannya dong sing paling cai beli buku bahasa Inggris bisa matematik bakat kinki cai ngawat cai anak kamu cang pengang hitungan panjak-panjak sorok ke kene boditu badeng hitungan panitia ditu nah jangan nih kekemu aja nih mambaan di polon kalun mamban gelah jak liun yene sing hitungan kadung toblok motor jelemone dadi taruh urusan irago kalut saksi dini
ngengken si tunak tunde kan deh. Duh nganang di mantul mapan langyak ini. Nak nganang nak sing kengengken cai. Macam-macam cinden jagat sedut nas ne bungotnya apa aja. Neng sidung jelema. Panjak uling ijo nih. Cang uling dembunut kengken cai. Antes kesidung kandang. Pengayah kepuri. Nu ragu kena cange apa aja. Cang bekapok ngayah kepuri apa aja. Ngutang panak, ngutang celeng, ngutang sampi pada cang jumah, ngutang ubu-ubuan cang juna apa aja. Ngutang kuranan pada jumah. Cara jani nak gumi bawayah meklentang. Kuranan kutang jumah sejabo bisa papat mebais ke ngengken jay. Nyaci tanggung jawab. Kemudian cang orang si tanggung jawab kuranan cine lah pedidi. Kemudian pisago nih orang tanggung jawab. Bojok itu ke ngengken si ngelur itu adek. Nyamping si cekok kepukul nasnya apa? Yang mah pasangnya apa? Irago nak bekapok ngayah kepuri. Sejabo kertuding 7 doang itu apa? Nanjan kopi sing ada irago. Ngawang. Tukang hebat. Cang sing metakon. Neng dengkikan suakan sini tukang hebat. Iyan jangan ngadu kang lawore jaga bedek jangan uyah pemasuk uyah. Adik gitu. Tekan kebelu ke ngetel ke laware. Banyak uling hijau nih. Jang uling antu kan. Tungkul melayong-layongan di lapong nih. Sing tawang ada arah-arah lakar tedon ngayah mai kepuri. Tukang hebat nih cai. Tukang hebat. Iyan sing nawang tutur darmo jaro bando ngaji-ngaji mebat. Janginan pebatin bang tawang cai. Wah. Suno sero tabio. Iyan to sing cacap benci ngadokang jag sing nase apa lawore. Melang nak mebat itu. Nak panjak uling duro negara liu pada undangannya uling luar negeri liu. Pangdo nyen ngai lekati jelekodokannya. Nah, iyan bocang ngadokang lawore jag tenang doen cai. Nyamping cai. Adi ini bareng masih ngayah. Kengayah sih. Kengayah ngudang sini nih. Cang sekan gong. Cang. Gegong jadi. Gegong. Ini nyenang gegong atau kotokan. Paling sing beci tadi tukang ugal di seko ci. Sing. Men dari tukang kendang ci. Sing. Dari tukang jegok, sing. Dari tukang terompong, masih sing. Dari tukang apa sih jatuh nenek? Tukang tegan gong. Bikin tukang kempli. Tuh doan yo bisain sih di sekolah. Nilenan sing demen melajain kadung males. Walau di kengkene nyerap kenang kapa-kapa. Doang cim kenang, doang bisa cang kenang cang. Kenang apa bisain cang? Tugas ini bu, tugas masa nimang nyepi ini. Lakar mau kies ke segaro, cang bu, ngenangin tuh, bang tawang cai. Tukang kenang ini ukudan sebal sing idang tedun palon. John Locke nyenadan itu.
Dong cai nyerut cang. Nawang cai. Tut ketwang cangkin keliane. Kengken ke ketwang. Cai nyan makendang kayang lungone penjebos. Gampang ketwang. Gilak lombok ya bu. Nah. Ojek cang dugin tuh gonget pantawang sih. Gong sekar sanat ini cang memakendang dong. Wah. Lungo duga situ ke segara. Didur terke cang nelik cang. Kejingi kanting ngelenteng gitu. Dong cai makenang, cang makenang tuh jaki luling. Awang cai. Men kengken kenang-kenangan gila ke duga si lungo ke segara. Aloh. Dingwang belang tuh. Itu si kenangan barok paling tuh. Nah itu bisa canggih dengan kan jadi. Wah, ini lemah ngentuk kan. Ini sing sedang berumuang. Aduh kerkewah ngitungan. Yang saya kini tadi sekantong ada ajak peragat merugikan seke doang. Asal bado bungkulannya jenik kiang alun kisut jak ngas dayanya. Kini tadi seke bareng sekantong nyak seke nih lungo sing mau pupan dan ada di kengkennya jag ruku apa celap ke kantong. Laudang bantal gitu jag bak kantongnya tuh. Jadi akon geno gini-gini. Oh, amayo wardi aso wardi prajnan suka serius dan mau sentano wardento santusti sabto wardayam yawat ganggo make tali tatu atom wijaya bawet om dirga yusa astu swakom rang ringsah paramo siwa ditya ya nama swaka santi om kewah kirago dari pemangku uling maru bangun sembangan badu ngalih kolon di kengkene kanti sepanan mesugi pisagone kaengku kita bener tulungan jebos niki panak tiangnya kebut-kebutan di mangken ulung pacang ulapin tiang di pempatannya bah ibok katini tadi pemangku di kengkene sampi mekentu dicarik sing ada merumah uling semengan tuh uling maru lekat ngeroras lemengin nelu bulanin mekutang bok metatah nganten mati tuh irago ngelukat nih ben duga sini telun jak kepapat polone ngurung pisago uling semengan irago pengeleneng kanti yad kanti bangkiange ngedesin bangka-bangkane di semua ngado ngerumuang ketuyuan irago ne pala yen sing nyak dadi pemangku kadeno kengken wak keselir yen nyakang tuyuh sing dadi kene sing dadi keto sing dadi anu didian monong sengsara sepet atine pala kalau jenik-jenik jani kalau tugasnya mau dikengkene telepon udah nih ragu kak engku kita abadnya memunyi apa ini gerudut kengken ke ketwa tulungan jebas niki ngulapin di petluan tangannya kita abad aden tiangnya ulung kita abad kemu ragu maseksa kan tinggalin kuranan cuma uling semengan bengapa ganek gitu kan tiket sanjo sing ada jelemu teko bolong
Awak tuh uluk-uluk. Kalu-kalun runo-runone jani. Irago-ragu yen sing nyakang nyanan saja. Yen nyakang irago uluk-uluk. Bukan ti amah semut barakan batis yang kejak. Ibuk katine. Wah, kak engku sarang masih. Melang cai ngomong. Cang naker ngayah nih. Wah, ampun lingsir nih sarang gerayat geruyut ngayah kepuri. Sira nang oko nih sira tundenang wakilin. Cai jelema bebeki polon. Betawang cai bo setiman tiban cang mekuranan jak nakeluh sing dadi memanakan polon. Bo bantuanan cang pondok. Yen bong lah panak sidot unden cang. Ija ngawag-ngawag lemo bebeki cai. Yen sing pekak tuh ngayah kemu kepuri nyen keur ngitungan gaene ditu. Aku do ngonyang pejati aku do soroan aku do pebangkit aku do. Ngawag-ngawag pangsing telah busungnya dadi anggono lakarnya sing meguno kalut busung mal jani. Wah. Kaden titiang tan berperan penting kak mangku diku. Melang cai ngomong. Bas adosan telepon uga sini do Betari Do Agung nelpon. Pekak kayang to pekak ngadegin gaene gitu nikah. Nggih tuh keketuan. Kalau dan di pondok ben jani aduh, kalau masan repot tuh pekak jani. Ados kenton lenan ken kemargiang tuh meroras lemengin gitu dadi balian desa pekak misi memayuh pada wah memayuh hoton nek kejani ngaeng kalu ne yang sing pekak memayuh to gidatne to ne ben tugase di puan ado lemo loh beteko ngeleng meguyang memene ngeleng meguyang kak angku kita abadna tulungan jebos tiang niki panak tiang sing belut ben metait nek kejani aeng nakal-nakal nagih motor beliang motor ken deramane anggono trek-trekan kene kitu mekapluk motorne lantas mekejang rugiang nagih HP kalau dia nyak HP dewen tagih ben meimbuh pulsa tagih kanti pengang tenasne deramane ngitungan sing belut bener ngurin tuh yang sing pekak tuh mayuh tuh men segar nak kalian segar bodoang tali ngonyang kebutan kemumai mebayos yang segar-segar kanting di nyambung kali toyo anyar sing masih dadi segar cepok pekak tuh memayuh tuh nak kecerik ke lapang bungkak nyoh gading kemantrain gidat wah dongkak angku memayuh nang ketang suabang gidate ke ketang heis Om Duito sudah catur mi sudah sad mi sudah sudantu pinari sudah ledah sudah paku sudah kleso alwar tanwan sot wadenan kalukat kelebur deneng sangyang trio dasyo sakti angerbak aku pertiwi belah ikang pertiwi angerbak aku gunung rubuh ikang gunung angerbak aku segaro ocak ikang samudra apan aku angawa kecupu manik menara giri ong sebatahe inamo siwaya tekolas tekasih asih tanpa sah ya wong nyak polos nak kecerik nyak idongan makpak sandal ikut nasu kak mangku ang tawang cai ngawang jika dan cialuh dari pemangku ne ben di dia minggu gaet ke mule pak gaet ngajak tamu nih Torres saja ke mule punapilah nih kasus nih boy jodoh kawin kontrak kolone bule itu kawin kontrak ajak gelmo dini ino kondan pragat kontraknya bekali itu kene lo dong sing jag rugi bule nake istilahnya cerai ngeleng bule itu bule tulungin jebas tiang kakengku kita abadnya gain men bule itu napi engken senabat help me kita abad men jermangku ngerti kang ngutang doen tawang yes keno lonto kak memayuh tukang tawang jai wah patah mantrane yang mayuh tamu mayuh bule patah mantrane len depan tawang jai sing dadi aduk kang yang aduk kang dong sing paling sang yang atmo itu len mantran Torres mantran bule len
tuh bungkak nyok gadang tuh Pang Tawang Ci letuni bungkak nyok gadeng jani bungkak nyok gadang jan man nyok mulung kaswabang di datna Hush! Emancipate yourself from mental slavery but ourselves can free our mind. Have no feel for atomic energy is not done can stop with time. For long shall the kill our prophets. Kepolas dikasih. Asih dan pasah ya wong ong sebatah inamu si wayu. Jangan tegar. Dong metiosan mandran len Pang Tawang Cai. Bah. Amenike wikane Kak Mangku memandro. Tenten tepukeun tiang idang meli ruku Kak Mangku. Ngawang Cai. Sing ten idang meli ruku Kak Mangku sing je pemerih. Danar dodan kamu pidonio tan yaso sing jaulian yarto brano sing jaulian kesugian Kak Mangku ngeranang tuno kerti di jagat cai jag ngorang sing ngidang meliruko pekat ambilang mesilo negak ngidang nekang bas nekang nyok Pang Tawang cai sing jag cara cai kanti mepanteng ngale gae sing jetaen somong Kak Mangku. Maaf jero Mangku. Kak engku kengkean wenten pacang takenang titiang kidek. Nah. Jakti jero Mangku tendados ngerayonang ulam banteng. Sajo tuh Pang Tawang Ci, apan munggah disangkul putih sang pemangku sang pinandito tan wenang amangan ulam banteng. Pang Tawang Ci tutur itu. Apan lembu ingkano pinako ibu desang pemangku muang sang pandito to Pang Tawang Cai. Oh berarti lembu banteng ini ke pernah hanggen Kak Mangku ibu. Yang kentan jero Mangku tan memisan sareng godele. Ilmu beler kalau pemangku lalu ngono. Mani kemantrain mesti pangerti utamising kalau yang sagarak balon sing not maman mule lenglung mengenye kan jadi makai nyai nyoman dong pilihin mengalir soma apang sido nyai mengojok anak suge dikosengake pancoran metatakan batu apang tusing manipuan nyai aja kau tuyo menek sedan tuan onda marerot ngajak semuanya disubane nyai mengojok anak suge konen karuan hidupnya ia nemu bahagia depang subuh dewek beli kemulan lacur ya pelacur beli sido bakal mengalih sama pantas megobo caranya ibala kudus beli sido mengalih tori reroret darorero
mah harak kolon. Senjambu keur ngug-ngugang gumi kene-kene. Mare kena asloki ngaji-ngaji serandang serendeng. Ngaku punya. Yen orang punya ingat tanggo nyagur timpal. Yen jelema punya jaga abyog sing ingat kenapa. Ne wene kene-kene kerengai masalah. Jambo jag mamang di tengah telapai. Wah. Nengaken waduan nirang jaya pangosian bebaraya lumaku mari kanang puri. Wadio suk sekali kang diah kang ciwi. Apaan sampun melawas natan nadue luwir kanang suto. Iyo marni mitanian suk sekal mari kanang wardaya. Sumiret sedih gunung gempar tibuan yang segala. Iyai dia kang cingui begitu. Dia kita tawan tangis. Apa marni mitanian suk sekal mari kanang wardaya ngati. Kakak dadia katekeng kaya mangke sira dia kang cingwi natana duwe luwir kanang suta. Apa marni mitanian samang kana sedih tekaping ulun kakak. Iyai ayo kita tawan tangis. Akan tebi paraya lumaku mari kanang bungkah yang giri. Ian bi paraya anangun luir kanang tapu semadi. Di dina sida kita adue luir kanang suda. Ari wekas anu angentenin sira kakan tu mari kanang baling kang diraja. Ayo kita semanang saya. Ada yang samang kana sira kakak. Lumaris lumaku mari kanang bungkah keng giri. Ulun biparaya ngante kakeno mari kanang kania pura. Ada yang samang kana kawingking yai. Sadero. Nengaken dari lampu akhir jaya pangosian beparaya lumaku mari kanang bungkah ing giri batur. Suaritanan mangke mari kanang danu batur. Ono para ratu makengaran Dewi Danu. Muang carakan irema keruang sana tawalen kalawan merda. Somong kanu pamuruan yang terkoda sejati.
waktu lawan Cai Bang jeung Igel jeung nomor 1. Nanang uling das lemah gede nih subuh bangun ngayah dini nyampat di jaban gedong tekaning teke cai awak taruno ngidang maro bangun telekotokan. Bah baja nanang bangun seledan kemudian wake ben milu pang bangun sembengan jakudo men ngayah nyampat ujo kodukod doan baja nanang wakilin kanggo to. Bah ian cai ajak nyatu ian iramo ngemang pengelemek jagado doan jawaban cai ini hal pak ke guru cai itu ada itu. Bah alpako guru wake adane. Oh. Iya namone tekeliahan gumi nih. Iya namone kekeliahan gumi batur nih. Pemandangan indah. Danu udara sejuk. Ale bener cai. Dadi awak taruno sebagai generasi muda. Pesemangin bedek bangun pang nyeriru dadi jelemo ian mekejang saya cai teruno ini bisa mundur negara nih. Wah menpangkengkan cang dadi rare menpangkengkan cang dadi generasi muda iya namone keliahan jagate tamyu leng manco negara liu demen tekemai ale benar ke bahasa pelajaran bahasa ane nekang pipis. Wah bahasa ane nekang pipis pelajaran. Oh bahasa luar negeri, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Itali, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Mandarin. Patuh tuh. Yang bahasa Jepangnya bu hafal bencang. Sing kanti melajah. Nang tegarin. Suno seru tabio tuh doe nangon. Iyan tuh si angon karjukut. Wah, nanang jengeng. Sing jok arti sangat nanang murid icah tanpa belajar cang berdua sakananing bahasa tawangnya lakon ngang ngaten cange ngedengan ilmu cange nak cara ilmu padi kengken ilmu padi ini tuh semakin berisi semakin merunduk. Bah ilmu padi cai semakin berisi semakin merunduk. Iyan cara nanang konen terima ken munyen cai ini yang ngaku cai ilmu padi semakin berisi semakin merunduk. Betul. Iyan nangyang di padi iyan cai ngalih pertiwimo sek ipadi. Waluyane cai hidup cine sing taen nemu sangsara
manya cai dadi jelemu kengkene to waluyo cai hidup sek anake sugih napetangane subuado sing taen cinemu melarat sing taen cai nemu sengsara adik kata man yantoi padi uleng maro lakar memulo subuh tuyuh ki petani dicarek misi makalin carek numag pada di tengah carek kanti belolotan batis ni petani cubane lantas kita misi mulangin yeh pada petani kanti amah lintah batis ni petani misi metekap ngaliang sampi pada dadu ngalih tengalo misi ngenengang pada pangyak cai tumbuh dengan subur tu ajom mangci padi wah duwag nanang sing dadi kalan polone jak ngomong nih ajak ngomong kalingan kerbango menang nyapeh suka angkal cai pemedikin ngomong ngelawan ramo nanang nak subuh malunan ngamah huyah teken cai di subane lantas kita ngalih doaso pangman kajang renetan semut sedulur lakarango mulai ibulih padi itu pangyak cai subur di subane lantas kita megadang petani ganti belung matane megadangin yeh ngerebutin yeh di kengkene ganti miyagan jak lian subak tuh ajom mang cai subuh lantas cang tumuk misi ngangah rabuk pedui petani kemudian kanting anggah menkengkenan nakonen mupu padi ben 6 bulan bayah kita abad wah subuh lantas cai mentik merdah misi ngoroden petani milin biah milin hama wereng milin kakul pangyak citumuh subur dewa ratu merdah uling dijo kaden angin ngelinus teko telah bal-bal pemulane telah empak padi itu abasik sing tadi puponen padi itu ajom mang cai duag-duag nanang ngilakang munyi sajan layah tanpa tulang pangdo kadung sombong cai dadi jelemo ngalih pertiwimo ilmu padi nanang kurang setuju ne bocai yang terus kemu ngalih pertiwimo manya ci dadi jelemo hidup sing taen nepukin sengsara napa tangane subuh ado nanang pengeng urusang cai nyekolahang cai konen peragat nekdunguhan dewen ci di sekolah masuk sing taen peragat menangke beling maksudnya lolos sing taen ningwang ngunyi reramo cai nagih HP bo beliang nagih motor bo beliang nagih kat kelengis mik sabun nanang meliang cai itu walau pocol masih nanang lah panak cara cai kayang jani sing ada ngugu telekotok kan wah man yang cara nanang apa angon pertiwimo iyan cara nanang iting karangon nanang pertiwimo ideng angon nanang iting kemudian kita iyan iting di pangkung-pangkungnya yang mentik di pulat-pulatnya yang mentik sing taen ada nak ngerabuk kan titik walaupun ada punyan kayu punyan kaceret punyan belalu punyan duren
menghalangi iding tetap tumbuh dengan subur. Yen sing iding nawang nyujuh langit, iding sing ker nguntul. Sing gitu cara cai. Nagih ngerabuk, nagih ngerunguang. Wah, bener di iding tu liu gunane pangtawang cai. Uleng mare mentik mung bodadi angon kerjukut. Akah ne bodadi angon togog. Apa benting subuh wayah. Dadi angon bedeg yang melang nyebit. Di kengkene ting itu tetlu bolong itu di dor meru nih ngoyong. Misi sastra ang ong mang. Dadi apa ting itu? Dadi sunari. Ben ada nak wikan. Jangan no bolong nenem misi wawer. Dadi apa tuh bisa ngemertanin koping. Dadi soling tlilulit. Wah, waktu nana ngalih pertiwimo. Sangkal do cai sombong. Awak maru dibi do nanang tuturin cai. Nanang nak bemadsan natakin tis panas hidupe. Ni buane sebatin nanang teken cai. Padahal nanang subuh medewasa ngai panak pang ngelah panak suputra. Tekaning teke jag meberuntukan kini cai lekat merdah. Apen jelek, apen melah semasi nanang lah pianake. Sing ada nak ngorang bekas mepanak, yang bekas mekuranan marah ada. Mula bebeki widini ke nanang. Padahal nanang subuh milin dewasa lakar ngai cai merdah. Purnamo keliden nanang. Kajang kliwon keliden nanang. Tilem keliden nanang. Pangelah nanang panak suputer. Ne bobo beki polone. Nyak lantas beling memen cai ne to. Tekaning teko dugas itu subuh wayah iusan belingan memen cai ini subuh ado imang besio bulan padahal nanang sudah dilarang oleh ibu bidan melakukan itu. Saking sing tadi menampot kita nanang merdah masa nyepi dugas to kalau dak berhubungan nanang ngajak memen cai ini merdah. Masa nyepi dugas to masa nyepi. Iyan nyen kaden ngelah panake pisago dajan umai bebeki di samping kamar nanange nyedarang tikosan cedur mekesiam nanang ajak memen cai ini merdah. Nanang bungker memen cai ini bungker tekan kei kacong bongol bunten dah. Wah, sangkal lekat lantas cai bunter mau beruntukan kikini merdah. Wah, bebeki nanang ken pianak ian ken panak ngabat nanangnya nyacat. Jele melah masih nanang lang kemudian jak nanang nyelek kang icang cang nyesel masih hidup dadi panak nanangnya sing jok itu merdah biar cai jele biar cai melah nak nu nanang lahang pianak do tesangat tango ngelah bibih angon geno ngelah penyingakan angon geno ngelah kopeng angon geno.